tuna kan hmuh lai mek hi Pu Samuel ate in kan hmun Zion veng in kang ani a April ni kwa thole ni zan lai dar som pahnih vel khan bungrua engma chu hman lovin a kang ral vek ani Pu Samuel ate chung kwa hi panga ni in anupui le afa te pathum nen an ina hian an khosa meka he ina kan lai po hian an mut re hnu ni in engma bungrua chu hman lovin mihring ero hliam tuar lovin anin chan chhuak man ani zanlaya in kang omani ti hriat ani vele hian mobile phone hmang te le thei angin in au khawm ani a khawtlang mi puite tlan khawm ngal ni in zan rei deuh tawh ma ni sela thei top chwa in kang thel tur hian tran lak ani a abula in ruak pakhat alwa tu om cha lo in pakhat ero chu akang ral vek tel boka chung ti lawa chuan then oma kang kai tur te hi ven man ani atuk April ni som ni lai ni jing choi khama tang hian khotlang hruai tu VC le YMA te tang kopin khotlang hwa pin in sak that na tlang ko ani a hemini hian mi za som nga vel thok chuakin man ruwa tul ang te lak khom ani a aban phun fel ni in achung chi thein pei ngal ani bokani Pu Samuel te chung kwa hi kutna thoka eizong ni in tuna kan hmu ang hian an scooty nei ve te an puan thui khol an nu ina in lama na alo tho ve na chin te le an bungrua chi sang te engma chu man lova kang ral vek ani awangin an lainat om em ani khotlang hop na tlang ani angin wai melama kan hruai tu te le kan bi silam te po na tlang a hian an tel tha em a na tlang thok chuak te hi tuma ol le ti tur nei lawa lo te mai om lovin ma ni phak to ka thei angin kan thok tlangin thanem kan ngai tlang em bok ani he in kang tuar te hian mun dang le mun sang atang te khochung atang te in tran puina an donga tuna rangwa kan hmu po hi sai enterprise ten in chung turata na anon pek ani hian thei to pin an thok mopa ni han sa deuh bok ma se thanem an ngai tlang em ani nula lam te po na thok te ril tam lawin ne takin an vila thei to pin an tanga an fak om em ani so ta kan hmu ang son in hnai te a sak ani awangin in dang kang kai tur ven po so thil hau tak ani a mi tlom ngai te mi in pe te awang liawin song in te so kang kai lova ven an ni a pakhat kang kai se chuan thel hupur om tak tur po ani in sak thatna turata na mamo dap angai tam dewa wangin thanem ngai takin an chik mop boka thenin rangwa an buai puya a thenin abang tur dap an lo chika tiang chuan a thenin lei an laia mani phak tok ka thanem ngai takin he in kangralta sak that ani le na tur hian an thok tlang veka an buai em ani he in kang sak that le na turatan hian mi mal le pol sang hne na tangin thil pek engmo zat don ani a pura ba ro moya MLA hne na tangin cheng sang hni don ani a pulal than sanga minister pucha te hne na tangin cheng sang hni don ani boka environment and forest RO kan hun hne na tangin cheng sang hni don ani a village council duimoy atangin cheng sang hni don ani boka langkai group YMA atangin cheng sang hni don ani boka MNF West Block hne na tangin cheng sang khat don ani a tin kan hun Catholic ko shanten ban an ron tum sak YMA le VC-lama kan hruai tu te po in ngai tu ana an seng na sa em a an ngai tu ana an seng chau ni lovin
kan VCP te kan VC secretary te po mau chikin an buai em a hruai tu ka ni ho tu ka ni tia all big anom lem lo tin hemenia kan ei in sen so chiar le chul dang te hi MHEP kan hun branch ten an ron tum bawk ani heng kan tar lan te ba ka hian mimal kan tar lan sen lo enge mo zatin pol dang kan tar lan sen lo te po a omang he in sak that ani na atan hian tran puina tha le zung sum le pai an ron tho chuak boka an chunga lom thu kan soi bawk ani natlang ni ni na ani a ni lai tho tan ni ani a hemini hian mi za som thum vel thok chuak le in jing choi khama tengin kan thoka in chung chi ani a ti chuan a hnuai lama abang te frame tura ruaman ani a amania dap an lo chi to te le la siam bel ngai la khom bel ngai thil te la khom zel ni in hemini hian in hilwa theya pe ngei tu mani a kan hruai tu te po na sa takin an tang le a ti chuan chawhnu lama chuan a bang te ta phui ni in a chung te po chi zo alo ni ta a kongkhar tukver te le kongka pui te wa fel ni in ni ni ya hian lua theya sakpum man ani ta ani tin he in hi ama ang che asak ani lawa wangin hanti dang lam deuh le tol than deuh te ani a ama an sak anga sak ani tak lawa wangin lei han chhun bel ngai han chhun pon ngai te oma chunga te po chuan YMA lama kan senior advisor hoin hetiang hian lei chhun hna te po tho fel ngal ani a chung rual rem lo lai te po hi ti mama chhun rual ngal vek ni in a chhuat hi rem taka pe fel ngal ani bokani pu samuel te in sak that ani le theina tura thil pek pe tu mimal chung kwa le po sang te chunga lom thu branch ai me chuan asoi tak mewa in thil pek ling khom te awangin pu samuel te chung kwa chuan chen na tur in an lo nei le theita ani in sakna man rua chau ni lo in chung khur mamo tul sang le thom nuak tur te chen ron pe khom tu te chunga sum le pai tho tu te chunga po branchwai me chuan lom thu soi tak me wani heng an bung ruwa kangral ta ti ai tha an nei le thuai theina turin pathianin malsom na tam takin burse ti in pu samuel te chung kwa du sakna kan hlana midang te har sat na le mang an na a tran pui thin tu YMA vul zero se